من ربي تو قبابها salaan keenya rabbii keenya ta'uu qaba sadaqaan teenyaas waan takka keessa hin jirre sadaquma rabbii kan nannu ta'uu qabdi qaraatiin dhuftanii caqasuun kunilleen rabbumaaf jecha dhufu qabdi ta'uu qabdi anilleen min siqiyya ani waa takka isinirraa barbaadu fuula keessa barbaadu osoo hin tahin ana kabajanii isinirraa barbaadu osoo hin tahin haashee kanaan janii isinii mu osoo hin tahin rabbuma kiyyaa himinaan jee قل ليس رب ما جئت سنين نسيا يا ده يموت بالرجل دوبا أكجان حسن البسين قافتكم كانت شجرة توبد من دون الله مخطوكوتو أكا هجوبا خنا ربي قد قبر ما جيجان خنا المتوكلو فيه مخا خنا رني مراجي مخا خنا قتلوه أما قا ربي بجيش عاريت أكمل ربي جدي جبرم تجيه مهاني مرجيره أنا شيطاني سورة نماتي نتلوه वो malfee tayye gosi muka kanan tarabbii gadi gabbaramtu kana muruu kadhaa ajeen oggoo kana shaytaanni atin gabbartu namni gabbaru maasi dararaa ati fin gabbartu namni gabbaru maasi dararaa dantaa isaaniiti atin dhiiftuu jee shaytaanni lakkiinuma mura jeera oggoo kana shaytaanni mee waan tanarra sii caalu moo kana muruurra waan sii caalu in feetuu jeera in murin jeen diinaara lamaan sii kannaa bakka gartee moo kana murtu ogguu bariite moo diinaara lameen sun makaddaa jalaa arfattaa jeen kenamuu eenyu dubanaa waasi jeen namichi ana jeen waasin namichi xeetuma deebi'e qottoo duraan mukaanii murajee deemu ceekurra kaateetuma garagale amma ogguu bariitu hono makaddaa jala maaleenin tattaa'u makaddaa jala diinaara lama ammaas ni bariisifate ganama biraa hin dhabuuree yaalla kasu ammaas qottoo fudhatee kennee murajee shaytaanni suuraa namaatiin itti dhufembaas amo maal feeta jeen muka kanaan muka rabbii gadi gabbara muka kanaan muruu deemaa jeen kijibde jeen kijiba maalaka ilaa qaxiya sabiil amma muruun dandeessu jeen muka kana ni murajee deeme qabsoo wal qabanii lafa darbe ma shaytaan lafa fuudhee lafa dib godhe ma hanga ajjeesu jaal takkatti amma ogguu lafa dib godhe namaan amtee beeytaa jiya shaytaan kun amma baran shaytaanaa jiya taraa duraa rabbii jette rabbii jecha aartee dhuftee jiya oggusi falam yakun li alayka sabiilun karaan si qabuun naaf hin taane jee waa takkallee ammoo diinaara lameenini si dage jiye diinaara lamaan si hanna jennaan dhiiftee jiye sun dhabnaan amma maallaqa suni aaraa jecha dhuftee lal arra tanaafin si danda'ee jiye wanni kan lafaan sedhee lala ikhlaasa jechuun kunoo kana lala sila akkuma dheengadda rabbii jee aare sunitti arraas rabbumaa jee ka aaru ta'e ikhlaasa لما مسجد خنا مر في سهل يقول يا رب ما استهلا لا وني تكسر أن نبي تبيخا أما نبي تكو يوني بي جلوم ما كاديما كون كاد كيشو مفجير تته تسيتي apa مسجد خنا را وجوز مسجد خنا دوبون ساهو خراب بيتي ميتي تبيخا مجيجا yoo dhufin sun kanuma rabbii ta'e namni waa je'uunis namni waa isaan jechuu baatus asirraa goota kanumaan hafne jechuun goota kallee waan karanni tokko dantaan takka keessa jirtu jechuu dantaan takka keessa jirtu jecha akkuma namicha mukanii murajee duraan deemee maallaqa harkannaan dhiisa suniiti salama fakkiif amma nuti masjida yaaname
Nabi tokko ma rabbi jecha yaana. Abu'aan asirra si caalu siimoo hay wanta katakana dhufee jee osime isimma. Amma fakkii bakkuma namicha kanaati wanni takka as keessa dhufnaan ikhlaasni khilaaqame jechaadha. Amma gaa ikhlaasa oguu jennu ma'anaan isaa bal'aadha. Lammaffaan qulfii jannataa wanni jannata namaa banuu mutaaba'aa rasuula keenya jala deemu. Akka rasuulli soomane soomanu, akka inni salaate salaatu, akka inni hajjii godhate hajjii godhu, akka inni sadaqate sadaqachuu, zikrii inni godhe godhu, karaa inni nuu baasu jala deemu kana jechuu laala. Tanaaf Tanaaf gaa obboleessa koo gaa maallaqaan kana dhayyaa rabbi isaa milkeessu hajaa isaa rabbi isaa haa fixu ogguudha garaatirraa baane booda akkasitti maallaqa nu kadhata warri maallaqa jettan maaliif seetan wal keessa taatu wanni isinii mukuun beekamma waan maallaqa irra caalu haa isin maallaqa fannitanii jeetis isinii mutti hin jiru haa barannee bakka nuti jirru tana buutanii ifillee fayyaddanii nama fayyaddan jechuu barbaanneetu waan birootiif miti. Ilmiin tanumaa beekaa waata birootiif mitiin. Tanaaf qulfiin jannataa sasadaffaadha, talammaffaadha. Sodaa rabbiiti. Sodaa rabbiiti. Sodaan rabbii lala. ربي خيني صدات قبنا أكبر ربي سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء نمني ربي صدات قبر وتسر علماء لا أجا أكبر نبي كيني مالجن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل نمني واتك صدات دكانان ديما نمني دكانان كي ديمي بكسلا بربادني لك أجل أما نتي عذاب ربي صداني وخانة كزين جنة ربي مرينا بها wanni irraa sitti walitti qabamne akkanatti nama waan feetan dhiiftanii salaata rabbii eeggachuuf tatteessaniif azaabuma rabbii sun sodaattanii jannata rabbii barbaadaaf as teessan jecha. Kanaaf warra rabbiin azaaba isaa duraa baasee jannata isaa kanneef rabbiin waa godhu. Duuba sadaffaan waan jannata namaa banuu qulfii jannata ittibaa'ul kitaabi wa sunna. Hadiisaa quraana jala deemu lala. حديث قرآن لا لا قرآن في حديثة يجوب لأنه ربي تكنجي هرجما ساكنجي ينّي برّي وان دلينو كان إفات وصوافان نما جل دي منتهن وان كانت تست وليهم نوف وبلي ينكي جلالا فكم مجروتنا أما نمان ورّينا موجي جرّكن يتكات أما تصدمي في وجه جب كتنا الرخاوي مجرورا لا ندرا حجي محمد كسمت تلفات ره ناشمد أما تصدمي في مال رجل رما كنا يا أمة الإسلام يا جند خين يا جند ببريدا وان علماء جتوا قبلنا بفتتني جيرما دي مقابدي جتا أسر دي نور رام الله جادي مقابا أمله ويا وجرا أكمّا isin teessanii ilmii caqastan kana bakki biroo yoo dhayne waa caqasuun dandeen takkaa'uu nama isaanii himuutu hin jirre takkaa'u immoo isaanumaatu hin caqasne jechuu giseen hin dhufan ilala. Haa ta'u diin kana baraa walirraa dhaalaa yaa'uu nu barbaachisaa beeka. Lala. Hadiisaa quraana obbuu jennummaa ergamaan rabbii maal jedhan inna Allah hajaba tawbaa an kulli saahibi bid'aa hattaa yada'a bid'aata. Rabbiin nama tawbaani cufe jal nama bidaa dalagu cufarraa hanga bidaa isaa lakkisutti lalama namni bidaa dalagu tawbachuu hin danda'u amma shaytaanni nama farshoo dhuguu fi nama zinaa dalagurra nama bidaa dalagu jaalata lala maaliif namichi farshoo dhugummaa yoo asiin ol deemtee laalte amma maa akkana taata balleeyse jal namichi zinaa dalagu yoo chitti isaa halkan wanni mana dukkana godhanii ifaa dhaamsanii akkasii magaalaa gajjaa gad deebisaniif gandaan nu harkaafi. Wanni tun badii ni beekanii bara. Silaama badii ta'uu baatte ifaa falla godhanii baawuza namni dirree biyyaa seenu.
Lala. Kalau di kali juga. Akar dukana gurguratut. Apa itu? Dukana gurani ifa zero gurani magaraja gadde bisani namne ucu as patetma halom jese. Lala. Badi wani sumbadi ni bi khabar. Syaitan ni nabi ni amma ni rafada khabida dalagu rafada khabida dalagu kun angkaran jiraja. Dalam warbida dalagu. Yo haka tintes situ kharar ranjir rasinja. Tanab rabbin tawbarra cukkale je wata kallela. Tanab bida sanga salak kesut. Abrafan wani jannatan ma banu talabul ilmi edal sayyidu badin tore ilmi berbadu amon ni kala satte sanif takuma lama syekhar rada ge ngi jettanit tabuan obu to charji gutan ne yettane satte sa charji resan kagutun dumne kagutun irra ne rabbi sini agut ebar dahan nama gari mobile makana kay sa tagulalu amu matina kate galgala duradum agari mo torban fana mata kay sa jaba kasi khatorban fata rabbi sini agut lala Nabi Rabbi kajan alaihi salatu wassalam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah namni mu'mina tokkorra cinki takkafure cinki adura anju adunya ratatate rabbin isa furajan cinki akhirat ratate lala araba katakka yol cirada bannemma lala nama tokko kha manni tidukkanay kajolle wan kanu dabi lala yo khane usne tu malala rabu ne wan qablurra cinki guya qiyamah namni nama furunjir rasul rabbi nuhura biha wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah namni nama cinka me tokkora wala fise nama tokko tumma milani bitadaje bukhara kayam tafakki ati bukhara qabda yeroga ibidata tanaqisat Mishingan karshe kuma sadde tafakkai daf ya wa kuma janar kaga ba hambo dan sai fidana kan ne sinje haya faddu dem kan fidda jetten hankanu man rabbina dunya akhirah sila fi samri takallilan katanim la fisun tubar yo isarra kabati abu sultan akan tajettes abu anguma qabdu khanni bodo fidda jettes salama anguma qabdu khanni jolente ma be loitimiti dal kono bodan afid dayo jettes al-makatiyati rabbin tarman amri ad-dunya na mala fi sabiqa nagada kana kaysa wan nijru ibada nagada kana kaysa jet wan rabbin nagada kana wan raj'altu ayyul kasbi atyabu jannam bar rasul gamatani sallallahu alaihi wasallam dalaga ratam turja ala yannan lala kono burburatu bitachu nagada malif sadaqa hiddu askaysa jira yaro amma jurru tarafa kaysa tilala يرو أما يروتنا فاقيست ولي لا فسو خيس جرجك أقسم نبي ربي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة نمني مسلمة قصد ترى الدنيا آخرة ربي ستر جلالا دي بمس والله في أون الأبد ما كان الأبد في أون أخيه ربي قبل تشاغرغارو خيس جرجك وان قبل تشوب بلي ساغرغارو جرو لالا ولي غرغارو قبنا والكنا دا بچو قبنا لا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه نمشي خراتو علمي برباد جيسene sababa inna kharasu senu tirabbi khara jannat di misala fi ajal wa maitama qawmu fi baiti min buyutillah ormito ko mana rabbi ra te khisu wa walatin kaman yatluna kitaballahi qur'ana rabbi ala qaranin wa yatadarasuna bainahum bidusani wal farqat ala qaranin إلا حفتهم الملائكة ملائكة يسان مرس تملي ونزلت عليهم السكينة صبري ورب تملي وخشيتهم الرحمة رحمن ربي يسان أقوي تملي وذكرهم الله في من عنده ربي ملائكة هيست أنكونوا قبروا تكسيتين كبجيب الربين بالربين نما إلمان نما خنا هل كان يقول ما سيادة لبو خنا الربين لا تجربا لا خنوا قبروا تكسيتين كبجيب الربين ومن بطأ بي أمله لم يسري بي نسبه نمكي دلغان صاحب تك سغوت شنجم من سوا نما دلغتك سندق ابسيتو لا وني نما خف سا دلغا بر وني نما خاسا دلغا
dalagaan teenya dalagaa ikhlaasa qabdu ta'uu qabdi gaha dalagaa beekumsaa wajjin taate qabdu ta'uu qabdi ibaadaan teenya ibaadaa beekumsaa wajjin taate ta'uu qabdi kanaaf wanni kana walii qabamnee waa walii himnuuf akkuma jijjiirama tokko finnuuf jechuudha kanaaf gaabbileen kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaarii rabbiin waa laaffisu duuba shanaffaan waan jannata namaa boonu irraa ihsaanul wuduu'i wuduuma tolfachuu kana amma wuduuma bishaan finnee tolfannu kana jannata namaa bana lala meekamit man tawaddaa faasana alwudu'a kharajat خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أسفاره قلتني نمشي وداته ودوة الفتح دلين سا قام سا راني باتي هنگك إنسا جلابات تكتلا دلين تو بشار مكنا في النگان كنا بر دلين إنسا جلابات اللي باتي لالا قام سا هندك إنسا جيجو أكما ندي سنين مبر نمي تو قبو وداته خيه صلاة أكبو يا هاتي سادة دلين رادي بيابر قالوا بلسية نبي ربي مرجن من تودى هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لا نمشي أكان ودات دخنا ودات دلين سا تخط هندي سافر أرمتي دي من سا سلان نسا قرام مسجد ترفي ساتا جلالا سلام دليته بشانما من ودات تسر رافته دي من سخي ترفي سلان نخي ترفي Ogu kana udu ini kolfi jannata na mate jechuudha. Amma udu tolchuu jechuun maanaan si maali? Arkaana udu'a, sunana udu'a, shuruuxa udu'a. Uduun kuni furuuda qaba, waan arkaana qaba, waajibaata qaba, sunana qaba, shuruuxa qaba. Kan hunda guuttee oguu addaattee uduun kun tole jedhama. Wanni kana wal barsiifnuuf yeroo teenya gabaabate malee islaamaa bara akkamma madda raashii biyya hundatti hawwan keenya biyya takka ni ilaaltan salaata kana waan jedhamu shuruuxa udu'a arkaana udu'a jalaa kaasaniitti afaanitti kanallaan godhanii oofan ilmiin akkasii baran sun waan bareedduu beeka hojiidhaan haffazanii mas amma nu warra kitaabarraa isinii mukanarraa hawan sunir rabi khabar akamit ko jatan nutima kitab rabi na male rabuda hifzin qabl isana ka sahabat sahabonni kasibar kitab rambanatan hifzu ma bi sahabonni amar kan wudu anjenne uno duk sunan wudu uno syurut wudu uno arkana salata uno syurut salata wajibat salata afan marqabat nam cugu adda chusene bishaan fudhatee wanni tun wuduu irraa jechuu kanuma beeka wuduu balleessitis akkanuma beeka akka madda araashii kana jechaadha kanaaf gaabileen kiyya jaaffaan isbaaqul wuduu alal makaarih gizee lubbuun hin feene wuduu guuttachuu gizee qabbanaa amma silaa qabbantiin jirtu owwaa jira lubbuu teenya dirqinee oguu qabbantii jirtu wuduu guuttachuutu jannata namaa bana تربفا كثرة الخطى إلى المساجد مسجد طاف هر مسجد ديمو قدسو لا فقو خاني مسجد رفو أما يسنى تقدر يقدر نبتن والله ربي صواب ربي سنيا خطبه يا نما فقو دا مشان مرو يدي في قاد افت مسجد خان وتكا في الدفن ونسي خاصة ونما ديمي سنو مسجد خان افت ربو ما يشتو قبا ديمي سخيخنا هند تركام في تي تأقول فتي تأقول قلتو لرب سياقته وأنا ما جايب سي سرة قاتك كسيف فقودا قاتل فتي الله خنا لا نمهد تتوجه أما جيدا خنا نلوهن لا هرّي أوفا برتته هرّي أوفا برتر اللي هماته برسن تياسيم نوخنا آدو مساني تيدي سانو راقنجا كوني آدو مساني تي دلتي سكرما آدا ولي ماني وانتك أقسم يا بني تقيا نتمون نكن إسنهم نوف ربي خنير را ثواب بربادو هلالا تكتي إسنهم نخيس اكتساب بني ربي خنيرت إسن اللي نقسم النجلا تقصو خيس نساب دا علمي دا ذكري دا ونو لهم نتوني جيش ربي رسولاتي
numa kana ummata kan kam ne kaynya numa kana orma hadisa qur'an wali mutawu kana rabbil kana nugoru rabbi kaynya ni ma gurgudada alhamdulillah rabbil alamin khafiqina mata qawli min rabbina kanaji rasulika kana maji jechu aso kaynya rabbi nugode wa garta sida gati wa antana khafalun tantenyu rabbi kaynya gababina kaynya no ararame hadis ma qur'an no khaysa o lebulu kana rabbi wara wali nugoru kana rabbi kaynya garta garcina ورتس دلقي ويا بروت اللي ربي ساني را درجة فرات ربي نواغرو تناو قابلين كينيا قلمانو وني قرتي جنة نمابنو قل في جنة يوتكات إبت قفاني جيسي إن شاء الله ترتيباني أنغا غايرون تنينو خوتي في تنديتين تنينو خوتي وجين تكلم جيشارا أكسبت ولي في منا Rabbi somana kaynya sekebala ma Rabbi no agodo iki nujir tu selaw iki na dunya bakan sen ng kabd rakontu nilala gafa sahabatu rajil tisin gafa sahabada wanya tan dabani tu garabi imana kan nevi mukhafiri firi mukhafanya acha acil lalin dunya tana marto takanab lamana dekiracha aka burera hadachi hadisa dachi butekun dakara terus arati dakash dachada akka marata da dib jechala faqada umani babridan sena sani kasi asa salfi khisa dib jechada lala din kana singia isin qalqalum manjuruda wa din ra kana fikra na mango tu jecha tanab gawar din rabbi kama qalbin fudate rakonta kadin ragaran garcin rabbi no agoru inki نجر تكلم أو فرماتا سنبين وآخنو روبا لي ربين تسين قدادا ربين كن يدوب ربين أركدا دفع ربين وناجو ووغو يا كسل لفب يغانا لي ربين وراقب نيسو تنبغى جما شيخ خينياتين أنغا يرون تكشوا في جيسو أماس غوان تنمرا فقاتو شيني رادو بطني kalau magal tu warra gari rajirate gari radde gari rako orang binu agaru gamai sating gano